rahmatullah. Jaro 12 atu jemalah. Jaro lo nasib lo di atu ule. Mengalun lake bakaum dumna. Jaro lo nasib lo di atu ubun. Salam alaikum lon tegur sapa. Jaro lon siplong bot si kureng syarat ulon kun tanda mulia. Jaro si kureng lon beut lapan dengan to timpan ngon asokaya. Jaro lon lapan lon beut 7 ranup lambung kong lon jo kegada. Badan Legislasi DPR Aceh untuk lanjutan pembahasan Kanun Haji. Saat ini kami sedang berada di Desa Panti, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, untuk ziarah melihat makam almarhum Syekh Habib Buga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaro lon siplong bot si kureng syarat ulon kun tanda mulia. Jaro si kureng lon beut lapan dengan to timpan ngon